Pemirsa tios medalang produk medue kualitas, pengrajin tenun kain Bali ke abdiang sidang icen harga jual sanepas ring hasil produk ipun. Tujuannya mangda konsumen nenten kagiat rikala metumbasang, tur maning modal pengrajin digelis ngelimbak. Parindikan inucap kebawasan oleh Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Provinsi Bali, Nyonya Putri Swastini Koster, ritat kala tedun langsung ijen pangruhan, majang samian angge pengrajin ring Kabupaten Buleleng. Tatkala ngerauhin pertenunan Arta Dharma, dani dahat ngapresiasi tur ngaturang para musuksme, majang usaha sane katalebang oleh ketut rajin punike. Santukan tios madue nilai ekonomi, usaha puniki taler mapaiketan sarang usaha sajroning ngelestariang tenun tradisional Bali. Nyonya Putri Koster ngelingang mangde sang sani nuenang pertenunan Arta Dharma antuk ngadol hasil produksi ipun ring arge sani pas. Puarah inucap katujuang taler majang samian pelaku usaha lianan. Dani ngaptiang para pengrajin yang tendahat ageng ngeruruh pikolihan melarapan arge sani mal. Mejantan konsumen nenten kagiat uyadin jejeh yening matumbasan produk tenun rikala nyelehin label harga. Pinake pamucuk Dekranasda dani mausang rau mangkin dahat kabuatang antuk ngicen pangruhan indik penerapan harga jual. Napi malih rite pengan mangkin konsumen sampun sayan wikan matumbasan. Samian pengrajin kaaptiang nelabang becik indi ke inucap mangde usaha ipun sidang limbak. Asapun iketaler dan ngilingang samian pengrajin madue amongan sajroning limbakang penglestarian. Puni kemawinan dan ngaptiang para pengrajin sayan ngerajukang pawigunan piranti tenun cag-cag pinake tetamian leluhur. Bisnis Bali nguningayang.